Večki, dobrodošli u novo video. Svi udarite like i subscribe, molim vas, jer to mi puno znači, ljubim vas. Danas još nije stigao, reci ga, mikrofon, samo molim vas da možda sutra imamo live, a ne znam kad će izaći novu pjesmu. I to je bilo to. Ja sam naručio jedna majica Aspis, na kusi Aspis, trenerku, hlače i to natrgo. I to je bilo to za ovu video. Svi ste čuli dobro, bacite like i subscribe. Ćao, gledamo se u novo video.